Yes, nongeye kubasuhuza rero mwe duhuriye kuri iyi cano tuje kumva amakuru nanjye nje kuyabagezaho. Ngewe nk'ibisanzwe nitwa Claude, wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe kandi nawe umenyereye hano like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Rero ni ya makuru y'akadasohoka mbagezaho, amakuru agezweho kandi mukwiriye kumenya ari kugenda acicikana hirya no hino kuri iyi si yacu, cyane cyane ko tumaze iminsi turebera hamwe amakuru ari kugenda atambuka hirya no hino, by'umwihariko amakuru ari kuvugwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC. Ku itariki ya 9 Mata 2025 mu mujyi wa Doha muri Qatar hateganyijwe rero ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC na M23. Ibi biganiro rero byitezweho kuba intambwe mu kugarura amahoro muri aka karere. Mu rwego rwo gushyigikira rero ibi biganiro, abakuru b'amadini muri DR Congo cyangwa se RDC barimo Musenyeri Donatien Nchole n'umuyobozi w'abepiskopi Katolika muri RDC bari gukorera hamwe bakora ingendo mu bihugu bitandukanye harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo basabe inkunga mpuzamahanga mu gutegura ibiganiro by'amahoro. Musenyeri Nchole yavuze ko mbere yo kuganira ku mutungo kamere w'igihugu ari ngombwa ko abanyekongo ubwabo babanza kumvikana, kuko amahoro ariyo ashobora kuzana rero amahirwe mu mibanire y'ibihugu n'amahanga. Nk'uko tubikesha BBC rero, Musenyeri Nchole yagize ati twari dukwiye kubanza kuganira hagati y'abanyekongo ubwabo mbere yo gushaka kuganira ku bijyanye n'umutungo kamere wa Kongo. Ntitwakagombye rero kwirengagiza ko amahoro ariyo yonyine azazana amahirwe mu mibanire yacu n'amahanga. Abayobozi b'amadini rero basaba impande zose gushyira imbere inyungu z'igihugu aho kubanza rero kuganira ku bijyanye n'amabuye y'agaciro gusa. Bashimangira ko ibi biganiro rero hagati y'impande zose ari ngombwa kugira ngo umutekano w'iburasirazuba bwa Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo ugaruke. Ku rundi ruhande rero, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump kuri Afurika, Masad Boulos, wagiye muri Kongo, yabwiye abanyamakuru ko yaganiriye na Perezida Felix Tshisekedi ku mubano w'ibihugu byombi. Yavuze ko amahoro adashoboka mu gihe ibikorwa by'intambara bidahagaritswe. Ibi biganiro bya Doha bizanaba cyangwa se bizibanda ku bibazo by'ingenzi birimo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23, gukuraho ibikorwa by'umutekano muke mu turere tw'iburasirazuba bwa DRC cyangwa se RDC Congo, no kuganira ku buryo bwo gukemura amakimbirane ashingiye ku butare. Nubwo rero hari icyizere cy'uko ibi biganiro bishobora gutanga umuti, ikibazo cy'umutekano muri Kongo kigaragaza uruhare rukomeye rw'ibihugu byo mu karere ndetse n'amahanga, cyane cyane mu bijyanye n'ubutare bwo muri Kongo. Musenyeri Nchole rero yasoje asaba amahanga gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ashimangira ko igihe kizagera aho igihugu kigera ku bwumvikane bwo kubaka igihugu cyunze ubumwe, kitagendeye rero gusa ku nyungu z'amabuye y'agaciro, ahubwo
ku bwumvikane bw'abanyagihugu nibyo bizatanga amahoro arambye, ibindi nabyo bikaza nyuma, ibyo by'amabuye n'ibiki n'ubutunzi, ibyo byose bikaza nyuma, ariko habanje ku bwumvikane bw'abanyagihugu ubwabo, ndetse no kubana neza n'ibihugu by'abaturanyi, dore ko Kongo ifite ibihugu byinshi bihuje imbibi kandi bimwe na bimwe bitabanye neza. Ndabashimiye njyewe nari Claude nk'ibisanzwe, wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, bye bye, hasta la vista, ciao. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha, dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Bambo.